kamenya ati na ma kiri metho ja muntu uria uti onoki kana kiri metho ja non-believer. Mantu jaria antu ba onoku bathithagia ni mantu jonekanaga jeja wa kwauga tuciandendene mwathani tutigutirikama kana tutikunoga kana tutiutiga nikenda akomba kwithirwa agitutharima kukurukira kirundu awe umutheru na mantu jira ukathithagia nyuntu bwa mwathani ati umbe kwithirwa agigutijaniria agakurikana. Bwana Yesu asifiwe. Na nkagwirwa sana nyuntu bwa kwithirwa kiri maandiko ntukwena ni tukwona utheru ni watho. Utheru ni watho buria bumite kiri maandiko na rira ndiratagaira ithomo bibi bionthe bira tuketha tukithoma ntukwena ni mbijiti kuona ati kiri uria utiendete utheru akaraga kiugaga guti mantu kana guti muntu umbikia kwithirwa akithera na nomba kwithirwa agiciogania kiri mantu jaja na agacirikia o nikenda akathithia mantu jaja jatijo utheru. Utheru bwa mbere ni responsibility yaku kana ni ngugi eku ekwithirwa ukithera na kwitheria mono gikurukaira maromba, kwitheria gukurukira maromba, kwitheria gukurukira jaria ukethirwa ukithithagia na utheru ibwetheragwa bukionagwa tenyonto tekenda batu tekenda ukonekana uri umutheru nikenda utugi bwa mwathani bukomba kwithirwa bukithara iguru riaku gatumbe kwithirwa tukiromba. Egwa mwana inya Murungu Baba mumbi wa iguru na nthi tugucokeria nkatho nyuntu bwa ntukwe nthongi ira umbite kwithirwa gitwa ntukwe narua ibwaga nyuntu bwa maandiko jaku ja matheru jara watwere nikenda tukombe gwitanaga na njira ciaku na kujathithagia na kwithirwa mwathani Murungu Baba tukitheraga igita na igita ibwaga nyuntu bwa kwithirwa ukethirwa gintumira nikenda tikarie migambo ya kanyo gakwa nikenda wengwa ukethirwa kiaria iguru rietu nikenda mwathani Murungu Baba ugatonya nkorone cietu ugatambura ngapura butiagirite na kendo gekira bura bwagirite ndenetu nkurombera ura uthikirite na mutegeri wa ntukwe narua akombe kwithirwa agikanukika kimantu jara mwathani Murungu Baba utiendaga na kinya ni ukombe kwithirwa uginkania nikenda mwathani Murungu Baba tigatwike ndi muberethi jura jutumikaga indi jutigintu ritonera Jesu Kristo ndakuromba amen amen. Ibwega sana na nkauga rira tukwitha tukiarire mantu jotheru ntukwe narua mwathani na kwenda twithirwa tukimenya utheru bukurukite kana kwithirwa wi holy bukurukite mutumiria bukurukite uroria utheru ibukurukite kwithirwa ukirombanira utheru ibukurukite kwithirwa kirombaga gukagitika miracles mwanya kana gukagitika kuora utheru ibukurukite mantu maingi jaria antu baitagire mene gushwa utheru ibukurukite mantu maingi nyuntu mutura mutheru nura wethera gwakirite mwathani na kuthithagia jaria Murungu endete nikenda utugi bukomba kwithirwa bugicokera mwathani. Utheru te kwithirwa ugwo ukitiona we mutheru na kwithirwa ukiorotaga bangi kana ku judge. Utheru mutheru ni muntu uria uciandite kiri mwathani naona ni bwega atigane na mantu ja mwiri, ni bwega atigane na mantu ja kinthiguru, ni bwega atigane na mantu jaria ja mugwiragia we nikenda komba kwithirwa agitania na ruteto rwa mwathani urajukuga. Utheru ni guciata mantu ja maingi jaria ja gwiragia nyama iji twinacio kana mwiri jojo twinaju. Bwana Yesu asifiwe. Rira werwa we mantu jotheru no mwanka withirwa ugisacrifice kana ugiciata nkumera wonaga wenayo enjaga ogita iraoni bionthe biria umbete kwithirwa ukiona wenabio na kubieka nthi bigetwika marebekere gwe nikenda ruteto rwa mwathani kana nkume mwathani umbe kwithirwa igita na mbere. Utheru ni kiri yukuria Aroma aria tukwerenchwa yukuria Aroma chapter 12 mustari na jwa mbere aria kuga ndabwerencha atana baba ni onto bwa oria Murungu aiganagirwa kiao bwinenkanire mbere yenu ye kigongwana kiria kiri moyo
na kiria kiri kitheru na kiria Murungu etikirikia. Wa mbere no withirwo kinenkanira mwiri jwaku juri kigongwana na jukaregwa. Kwa no mwanka jwithirwa jo mutheru ni kenda Murungu akajwetikiria. O ta uria bwageri ni kugitaga. Bwana Yesu asifiwe. Itwethera tugiciata bora bugwiragia tunywa twetu ngutu ira igwiragia tunywa twetu. Itwethera tugiciata ntatu ira igwiragia matu zetu. Itwethera tugiciata ntatu ira igwiragia kugira mantu ya tiagirite kiri maguru zetu. Itociate bira bitumaga utheru bora kiri baotwe. Itociate bira bigwiragia nkoro cietu. Twethera tukiera kira kiri Murungu ujo utombete nyonto twe uciombete. Kiria ugutegera ukona gitete kirika kiri Mwathani. Nyonto muntu onthe na ijege nto kira kethera gwa kiri muchumari ndenewe. Kira gitete kirika kiri Mwathani. Kira igwiragia nakio. Ende gitete kirika kiri Mwathani. Ombe kwethirwo agita kirauni kiu agikenthe kwena rito bwaoni na ogwa gwita onto bobo bwethera gwa butegwete kirika kiri Mwathani. Bora tuigwiragia abu nuntu bwa mwiri juju. Holiness is giving out or sacrificing yourself to the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nyonto mato na medho na bionde bira tuwekeri imeari. Weri ogwe we nyomba ya Mwathani. You are a temple of God. We nyomba Mwathani. No te nyomba etethera gwete na mirango. Na mirango ete twethera gwa twena yo turemagwa go sacrifice. Mwathani atonya. Matoja za imeari. Jara twendaga kuigua. Tonywa toto imeari. Era tokorokagia anything. Nkoro izi imeari. Era torugorere tenga tonyi. Maguru ja imeari. Otedino ototende igweta tweta. Na kinyanjara izi imeari. Otebio toteringithia twanda koringithia. Na arwirio Mwathani agotwera. Tombe kwethirwa tugichieza na kana go sacrifice. Tugitigana na meari eje. Tomorugorera meari eje. Twenda ko muigwa. Tomorugorera meari eje. Twaragia jara jawe. Tomorugorera meari e magoro. Twetage nare mathithio jawe eja kwendeka. Bwana Yesu asifiwe. And so meari eje niremete. Na ndaugo theru te kwethirwo kioro ta bangi wona ipobe yagiagwa niguo thithagia jara ja mega. Bwana Yesu asifiwe. Otheru ibwendaga wethirwo wena matunda za kirunduo mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Otheru ibwendaga wethirwo tigena na mwiri. Orage mwiri jojo jwaku nekendoka agia matunda za kirunduo mutheru nyonto mande ko ijaugaga mwiri jotomba igwetania na kirundu na kirundu gatomba igwetania na mwiri. Kwa no mwanka tokoraga mwiri jojo nekenda tokojorwane matunda za kirunduo mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Na tia Galatia 5 ekwethura kiuga kamostari nega 22. Endero ciara rwa kirundu ne ruroro ne kwendana na kogwerua na okiri na komeria kotugana kothithagia bwega na gwetekania na kwinyia na ninge mtu amenyagire mwiri jwawe bwega kote watho bwa kugiria manto jauja twa kuthithagwa kwa ukwethirwo ori o mutheru ne watho itutigaye gutagaira commandments aki kwena watho bomtore mo Kristo motomeria bomtore mo Kristo othikaira mandiko ja Mwathani bomtore mo Kristo winaga ndwemba cia Mwathani bomtore weteketie Jesu na kwere na ararioka ou ne wawe watho bokwa mto mutheru. Bwana Yesu asifiwe.
Rĩrĩa wetheragwo wĩna watho, ũtetheragwo wĩna thĩne maromba, ũtetheragwo wĩna thĩne ministry, ũtetheragwo wĩna kwethirwo gĩ-strain kĩmanto ja kĩmũrungu, ũtetheragwo gĩ-strain favors chetheragwo tigĩkũgũnjaĩra, kwenderwa kwetherwo gũkĩkũgũnjaĩra, rũtĩto rwa Mwathani rwetheragwo rũkĩendereaga nyonto kwĩna matunda jarĩa jakwaria igũrũ rĩaku no ũteagaga no ũtĩrĩ ũkaraũra. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa wethirwa ũrĩ mũtheru ũtiumbai kũng'ang'ana. Tugire mtu mũtheru akũrũkĩte ũrĩa ũkũromba antu bakora. Mtu mũtheru akũrũkĩte mtu ũrĩa wĩna tũnisa igana. Mtu mũtheru akũrũkĩte ũrĩa wĩna ũtonga bwa nthĩgũrũ. Mtu mũtheru nĩwe Mwathani athikaĩra. Mtu mũtheru gũtĩ gĩntũ kĩũmba mũinainia. Mtu mũtheru ate arombaga maromba jakaigĩkana na jagacokwa. Mtu mũtheru te kũthikĩrwo akĩathikaĩrwo Mũrungu kainya gũcokua nĩ jacokagwa. Bwana Yesu asifiwe. Nyonto bakwethirwo kethirwo tina matunda jaja jonda ndethirwo nkithoma jakĩrundwo mũtheru kĩrĩ yuku rĩa Galatia 5:22. Ngato nyine kogwato yuku nerea Peter ũrĩa keza kũthithia mtoto tena matunda jakĩrundwo mũtheru. Bwana Yesu asifiwe. Yuku nerea 1 Peter kamostani chapter 13 verse 5. Yuku nerea Peter chapter 5 verse 8. Eriuga karageni bocioki na bote kuogita ninge bote toro tontore mondo wenu ora wetagwa nkoma atarataraga tangatonyi ekogamba ageshwaga muntu wa kuria ngatonyi eterezaga matunda rera ngatonyi yomba kwethirwa ekeja yethera matunda ndene aku jawe mondo ojo gwetwa nkoma etiombe ikorea egacietere egacwe nare kethera muntu ũrĩa etherete nyama ũrĩa ũtombete kũraga mwĩrĩ jwawe etherwa akĩciara matunda jaja jakũgwĩrua jakũthithia mawega etherwa akĩmwenyangia na kũrĩa nyama iu cionthe gũtĩ ngatonyi ĩrĩjaga matunda. Bwana Yesu asifiwe. And so rĩrĩa ũkwĩrwo karageni bocioki karageni botetoro karageni bokĩrombaga bote ũtirikama karageni bwĩkĩrĩte ũtheru ndene yenu kũu ikũgũcioka rĩrĩa wethirwo wĩna ũtheru ndene yaku ũkethirwo ũgwe ũtekũrĩwa inkoma kana ũtegũtambũrangwa kana ũtekũenyangwa kana ũtekũmakua kana ũtekũnoga. Oh, flesh kana mwere itwetheragwa jwe so bothered ikietomio kethra we so bothered na maisha ja mtu ore onge ikietomio kwethra we so bothered na manto jate na maana ikietomio kethra kiaga gatoro nyo na manto jate ja motori okaga toro ni ana ba motori okaga toro okarokaga okwa muntu kuligaraga inatagogeta kana natagokara we monitoring spirit nyonto you are a flesh au yona ande mondojo gwetwa ngatonya gotaga kono tena matunda jakirundu mutheru you are so bothered ende wena matunda jakirundu mutheru you are so unbothered otege ntokiomba gokomakia gotema ntojomba ko stora gotionto wonaga gwe bomba igoko gwethia nyonto matunda jagikeno jarendeneku nyonto etunda rere rĩa kũthithia mawega rĩrĩ ndene yaku kere metho jabaria bateteketie manto ja Mwathani jethera wa ja ritu mono kere anto bara beteketie manto ja Mwathani jabarikagia na bakenderea. Bwana Yesu asifiwe.
riria nkoma ikeja ithiro tina matunda jaja igagutamburanga ikathiria ugatuma ogwa omba kwithirwa ukithirua wewengwa ukathirwa ingatonyi eti ugatuma ana baku bathire ugatuma antu bara bange batirare bathira nyonto bwa kwithira kiria kiri ndene kune nyama na ngatonyi iriarikana itirijaga matunda irijaga flesh. Bwana Yesu asifiwe. Nkoro yakwa na yaku ntukwenarua iririkana ni Mwathani ni kare theri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kare etheri oraga mwere ne agaratie kwethirwa ekiuga mustari najua 5 chapter 5 verse 25 tukethirwa nitutongagirwa ni kirundu twitagenio tutongeretwe ni kirundu mitirene yetu. Bwana Yesu asifiwe. Agalatia chapter 5 verse 24 eriuga nare anto barabare na Kristo Jesu ne boragite mere yao na kumeamba motene guru amwe na mathoganio jara mathoku na mairereria jao oraga mwere mbere ngatonyetera gutwaria kuraga mwere jojo oraga mwere nekendo gatwika mutheru withirwa we so unbothered mwere jojo tomaga okathithia mathithio jaibo okathithia mathithio jaria jate chioki nyonto bwa kwithirwa no mami toro maandiko jotwira itutige kumama oraga mwere nekendo kona onene bweguru oraga mwere rere anto bombe tikwithira bageta bwa nkoma nekendo kethira wetete na ruterene rwa Mwathani oraga mwere nekenda Mwathani atakuheshimisha nekenda Mwathani agagukiria oraga mwere nekendo tikethira wene thuganio jaja bare bangi aritwira do not lean by your own understanding wethirwa wene thuganio ria antu za bara bangi no tena kana wene thuganio rikutongeretie ukaura oraga mwere nekende thuganio riaku rikethwa ritongeretwe ikirundu mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Oraga mwere nekendo gatwika mutheru na nekendo ketha we mutaratarene jwa watho bwa Mwathani twe baba inge twena gifts kana twe iyewa bia ororia iyewa bia kuonwa iyewa bia gotomeria bia kuina bia koromba na bia kuthithia mantu za mainge ende tutena utheru ndene yetu. Mwathani arotwigirwe kiao nikenda tukaethirwa twina utheru matunda jaja jonthe ja kirundu mutheru jakomba kwithirwa jagitutongeria na gutwathaga ntuku cionthe nikenda tutikariwe ni ngatonyeje igutaratara woi nano kiri uria ukethirwa akitamburangwa ni ngatonyeje nyonto bwa kwithirwa yategera yona ni nyama ekuona ati matunda ja kirundu mutheru. Ibwega mwanenya Murungu baba ni utheru buria umbite kwithirwa gitwariria ntu kwenarua thoja nkoro cietu ugategere Mwathani wakio kone kiria gitegwitikirika kirigwa Mwathani wakiao ugagikora nikenda ugatongera matunda ja kirundu mutheru jara jagatutongaeria gaturekere mboya bwetu ba mathoganio bwa nkoro bwa metera yetu nyonto twene tukaraga tukithukagia na gwatia jara maingi gaturitanage ntuko cionthe kwenda roteto rwaku na kwenda kuthithagia jara jare jagwaku ibwaga nyonto kwenare otwikitie na ibwaga kwenare otwitete Mwathani ibwaga nyonto bwa kwethira kwena wendo bobo nene ikururie tu Mwathani nyonto bwa tugi bwaku ndaromba nkirombaira mutegeri na muthikirie na nyaningwa nkirombaira
ko utheru bwaku bugatawale kunthe nara kunthe tugetaira utheru bwaku bukaragie nara kunthe tugetaira utheru bwaku bukethirwo mwathani Murungu baba bukiumaga tunyuane twetu buri ukuji utheru bwaku mwathani kiri ana betu bukethirwo buri ukuji kiri nja cietu bukethirwo buri ukuji kiri mwathani ibara bietu bukethirwo buri ukuji kiri tuna twetu mwathani wa kiao bukethirwo buri ukuji na kinya mitwe yetu mwathani kabukethirwo buri rongo yetu Murungu wa kiao gatwirigere gukurukira utheru bwaku nyontu tutena utheru tutiona nene bweguru mwathani nutwirite blessed are the pure in their heart o God mwathani wa kiao atwe nkoro itheru nikenda tukomba kwithira tugikara na aturi betu bwega tukomba igukara na acore betu bwega na inyoka ethi anthu betu acore betu nyontu bwo theru buria ukethira ugitwikira rietuone ria Jesu Kristo ibwaga nyonto bwa maandiko jaku jara wethira ugitwariria ntuku enarwa na ibwaga nyonto bwa kwethira mwathani nuonekene na mwathani ugatujuriria mwathani ugatega uthuku bwetu indi ugatutherie rietuone ria Jesu Kristo ndakuromba amen ibwaga sana mutegeri wa Weru TV na muthikiria wa Weru FM nyonto bwa kwithira ugitegera mubango jatuthari mweri tombe twa purity nguta tukona na igitane riu ringi mwathani akiendaga ithirwa